sini. Raffi SID. Enggak, semoga enggak Hilangin banyak patah hati. Happy New Year. Well, I never thought of myself as the type of father that has to drug test his kids. I'm willing to do just that if that's what it takes to find out who brought a joint into this house. Rame banget, udah kayak bubaran PT, rame banget. Jadi ya udah sih, ini 2020 semoga apa ya? Ya semoga lebih baik ke depannya, nggak kayak di tahun 2019, dan semoga kesalahan di tahun 2019 bisa menjadi pelajaran untuk lebih baik di tahun selanjutnya.